Nahudul di katuan hot dibongkar di rumah. Pasaha-saha dungdang tuaman tanah mertua di Batak. Iya mah tuh mah. Asamanat ina unang terhubung nangit unang terlisir. Diruhut ni panggualon unang adong namirmir. Alani di sonrodo hanami peparan ni siloho raja terlungo di pinokpar ni opu edo boru naung jumolo nakapado-padok di partikianon. Pasahat dos satima dingis satima togu. Na di atas ni pingga pasu inganan ni dekelayan di batado tong nama masu-masu jana di batado nama ngalian ahana adong na dilihat seperti dion. Mardongan harbuebir asa firmat tong to dinami di nama ulahon Mardongan di batiar pita-pita nami tong tua mata na martua di bata saitiar maulau ta arsogot sahat tuari-ari nama ngihut ope panakokon nami ma di batiaron asa nakok manauli nakok manadinggat terlumubi di pinopar ni inang nami na tapado-padok di partikianon mangaradi mahamu terlumubi di pinoparan ni amanamion inanamion Naulur zaman. Horas Gabima dirajai Raja Sihaloho. Raja nami dison di pasar tamuro pingga pasu doot na sina radi muse dison torsa. Dia malak nyor raja nami dia mau nokna dia mahatan ulau tadi bagasan borginon dia marido takas mai raja. Mau lihat ya mamang namaro nami takas do tumardong torsa di bek kami takas do di pasahat hula-hula nami tulang nami nakkaning torsa pawahon na marhabut ni roah nami pawahon nang mar titir marhopu siya nanak song-songoningan siya guru alani amang dinaw marpahopu siya nanak siya puro ajarion nami mapahopu ni dainang naung jumoloon manortor adat na binukkan niyo puta si jolo-jolo tubuy alani amang adorak sa utor-tori hami godang nami asa jumolo hugot kami godang nami alani amang baik damang manahaw partusi nauli matutura sa nami adorak sa tabuk ko daw ta isong ay pasatamu tinggal pasu mamasuk-masuk matong amat tadi bata di ulaut ta pala di bagasa sa darion songon na dirupa sa maroon nami sa raja nami asa bergat yang di rumah ubal ganat yang di sopo agabi nang najujuan mangigo mapinopar to na poso ugal dia marang poso matutu sa-sa ni sulma satu berarti aku tigaras ngasah be kamu ada nyoput julu-julu tu untuk apa kosi saya sahat meta salut na parras satu pengkabian jadi tersoni pada jarami rohan ayam bolong nama saya boleh dipasuki asa ubek kami dalam tangi yang tua mata di bata asara marsoba ita tua mata di bata ubek kami jo suku bihami si putur nompes dalam sobat tua mata di bata songot dia kira-kira bang jadi ya dorak serta buat tua di godang ta songot sautik tips dihita satu kido namang do tamuinang Mula manor terhita jolo ini dokon makulingo bisa bangunan diutos sarune dung makulik sarune baru kita matenggal tangan alayang go dina mabutin godangot hohom mahita marhahomion songoni mabuawa nami ope mang panggol parkosi ulah hodamang mah alay tar songono di rohan nami rajanami ala dua per sini sol tak salah kita bersipangiduan pendapat monoboinya ala berkami dua version pahopuna Roma Jolo perjolo mengatuk godangon mangkul godangon edo iya asa tapuk ko lota edo boy ay marunong ka pahopuna taro pahopuna son idealan atau mau son natoras nama alma natoras iya amani edo bapak edo silakan masuk ke Pargoci, merapat ke Pargoci. Ya, merapat, iya. Terima kasih. Beribu dulu. Martina kemar bedegi ma amat tadi bata di laut tadi bagi sasaderun. Baik ma man, ho sebagai anak. Iya. Boros untuk keluarga, ya.
lagi terus. Iya. Tiga borosnya, ya. Horas ke atas. Horas sekali lagi. Iya. Horas. Ya. Oke, iya, luar biasa. Semoga kita Pernilawang semakin maju semuanya. Jadi hohong kita, ada mang, unang poro tatori, ternyata lo cuma terlibat. Mau lihat deh, tabuk kemana? Ada surat temangga, ada. Jadi tabuk kemana? Dah? Iya, martang-tangnya kita. Baik, Udah mama. Horas. Mau dati mamang namalo nami saham matutua saham magabe terlumubi di pinok parniday ng naung jumalon. Ope ang namalo nami adu-adu damang matua mata na martua di bata sa kapalangit dohot tano Rodi na sa isina. Alu-alu damang matua pung nami raja sila isabuman terlumubi opung nami siloho raja nama mobar hanami. Alu-alu damang tuamat raja suang-suangoni ng inat na suribada naliat na lolo. Saat tu nama muka uni-uni ngami opukta si Raja Batak ay bisuk na sida di bayag gabi dalam persaurata.
Mau lihat mamang nama nami nunga si kopi hona sa Panginoon nami. Ope sabay damang magodak sopa nami tuamata na martua di batas songon ni dok ni situ tua. Godang batara guru doli batara guru boru dohot batara guru situ tu. Parsori suhaliapan parsori suhabubuan. Asauna atau kabubuak kami na berduka cita ale tong tong mahami di dongan Tuhan. Hok baik nama. Ope ang pukon nabi ma marmula rin nagabi marmula horas asabay damang magodang mula-mula songon nidok ni si dua-dua siajur mula-mula siajur mula tokpa persirangan niay pardumuan ni hosa di batado na mamuka martua hita jolma maduma hita jolma Jesus naong gabi jolma sama alu-alu di natin opana. Udah tidak bang panggual pargosia seni buat inna tanot lihat di bahin gabi batu bata hubut kami atong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.